दाजुले वास्तु जन गर्दिनु हो अघि काम गर्नु भाइले मलाई अहिले के समाउनु अहिले ल यहाँ मन्दिर सर्नु आँटेको हाम्रो त्यसमा एक्चुअली मन्दिर चाहिँ यता छ हाम्रो त्यो कोली भाइ त्यो त पहिला चुन्नी सहस्रपाद शिशिरुर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहो नमः सुन्दरस्थानान्ते गन्धमक्षतां पुष्पं समावां समर्पयामि धूपम् अग्रमे प्रत्यक्षदीपं धूपदीपान्ते हस्तप्रक्षाल्य नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयजलं समर्पयामि गौरैर्भद्रमातृकाभ्यो नमो नमः नैवेद्यं आचमनीयजलं समर्पयामि गौरैर्भद्रमातृकाभ्यो नमो नमः समय दिउँला एकपट्टि अन्त एक बार बोलो नाग देवता की जय नाग भगवान की जय सिद्धिनाथ भगवती माता की जय कालीनाथ भगवती माता की जय इति सदजानता मिथुनतो रतये चरता सुखायते कुन्विहा त्वविहते सनिरा पुरुपन्यतीर्थसाधना मृषयोगि भाइ एकदम फाइन कस्तो लाग्यो मन्दिर एकदम मनपर्छ जस्तो के एकदम राम्रो भाइ रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तन्नमामि शनैः माल्छु छिटो ल पर्के मन्दिर शिफ्ट पनि भयो